Hallelujah. Into what Japa de Nifana was sent. Asasi Suha, and Absent also. O Sawa him, Asasi Suha, and Asa also. Busauni or Tawan Chance, Minia. Oh, can a name kakra. Say her name kakra. Name baby no Nebiana, Untimin Sri Henny Penny Bill. Penny and him kakra. Ebiana will be in Tawan Champa, Ebiano Bituati. Nuyana or Tuatino. Penenim kakra, let's say penenim kakra. Now we are saying Minia. I hear fan I watch you say what Japadi. Hallelujah. Other for it just say, yes, say ye Japadi. I was so. Bebreba ye pre. Bebreba ye should say, near ye pre dia maya hono. Enu jabi or jabi. None ye Ukrainian ye jatuho. Hallelujah. Amen. Bibriba ye pri dako na free nsako na free nsako akonta ben na me no mi ne ko bu a chere rade. Hallelujah. Orofo yen nua no afri mu se ne be ya we will amend our ways se ne be ya yensu ya brabo a ye bo no ye be bo brabo yi se nyame to ne nsa fra me ne o mi enu a ye nya konta ba bi abudi a chere no. Hallelujah. Ebia tibia wo mu ne dai enye papa wan kasa woni mu ho anopa ye rade wo kasa kire me ni umienu se e wo se mbere na du se e wo se yesesanya brabo no se eya wan kasa woni mabrabo a wo bo eya e rade wo kasa kire wo toaso ne bo ne ko na rade wo bedom habo. Hallelujah. Anopa ye rade wo kasa kire me ni umienu that we should amend our ways. Yen kaya bofo bra yetiasi Bra yetiasi nenu mrebi na yen yesu yakaya nsagu yebo sanje yan papa Kojo Prince akane nsagu ni bui so kan nsagu bua akonta ben ana okobodi a chere akonta ben. Have you asked yourself that question? That bebreba wo pri ni wo ye nyira no akonta ben na wo okobodi a chere. It's about time we amend our ways. Yakin can say to me in my hunu our Hebrews chapter 9 verses 27. Was it if it is appointed unto man to die once, and after that comes judgment. Other four ewo ho mayense yebewu na yewu wia na ensan we ya aya na yeka yewu a na asa yewu ensan yewu a na ensan ya wakunta bu ya wakunta bia e wo se yebu e de kire rade. Hallelujah. Anopa mi busa wo yenua no ka ne nsagu ne bo no o twen na kunta a okobu de kire rade wo de nyame nyam frɛ wo nyame onyam frɛ wo enti wo mre ebia na wo de no o mre no ekosi anwumre no nsia ebia na wo de no ekosi about 10 years time ebia wo de no 20 years time ebia wo de 30 years time. Amen. Se basa akonta ben na menu mi ni okobu de kire rade se akonta ne se anya papa yanka say we know ourselves yeni ma power yebo yeni mboni ayeye yeni ya ansa erade se e wasa yesa anapa erade kasa kire me no mi